mbaye ikaze kuri uwo muyoboro wacu wa YouTube ndetse kandi wanyu. Ni ukuvuga ngo ibijyanye na ejo heza guverinoma y'u Rwanda yatangije urugendo rwo kuvugurura imikorere ya gahunda y'ubwiteganyirize bw'igihe kirekire izwi nka ejo heza, aho abayikoresha bazajya bemererwa kubikuza igice cy'amafaranga bizigamye kingana na 30% bakayakoresha mu bikorwa by'iterambere. Ni impinduka zikubiye mu itegeko rihindura itegeko nimero 29/2017 rigena ubwizigame bw'igihe kirekire aribwo ejo heza n'imitunganyirize yabwo ryatowe n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuwa 2 Mata 2026. Riteganya ko uwizigamiye muri ejo heza ashobora kubona inyungu ze ku myaka 55 cyangwa mbere yaho mu gihe cy'urupfu, ubumuga cyangwa se indwara ikomeye no mu bindi bihe byihariye. Ikindi kandi ubusanzwe ntabwo byakundaga ko umuntu abasha kubikuza yo yizigamye muri gahunda ya ejo heza, yizigamye muri gahunda ya ejo heza ikomeje no kwitabirwa n'abatari bake. Kuva yatangira katurebe gato kuva yatangira abarenga miliyoni 4 hagati ya 4 bamaze kwiyandikisha kandi baranizigamira agera kuri miliyari 53 n'ibice 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri rusange muri ejo heza harimo miliyari 79, ngo abamaze kugema bamaze kwizigamira bashaka hagati ya miliyari 53 na miliyari 79 n'ibice 5 z'amafaranga y'u Rwanda ziri mu mutungo mbumbe w'ikigega. Harimo inyungu n'inkunga ya leta, harimo inyungu n'inkunga bango izo miliyoni 79.5 harimo inyungu n'inkunga ya leta, byose hamwe ni miliyari zigera kuri 79 n'ibice 5. Guverinoma y'u Rwanda yerekana ko nubwo hari intambwe yatewe hakiri imbogamizi n'uruhare ruke mu gutanga umusanzu. Yerekana ko abanyamuryango benshi batanga umusanzu rimwe gusa cyangwa bakawutanga mu buryo budahoraho. Umunyamabanga wa leta ushinzwe imari n'umutungo bya leta muri Minecofin Godfrey Kabera yageneranye ko hari akabona iyo gahunda yanerekanye ko hari ababona iyo gahunda nkaho ifunze kugeza ku myaka y'izabukuru gusa bituma batayigana. Yerekanye ko iyo gahunda bishobora gutuma batayigana bitewe nuko ari ukugeza ku myaka 55 gusa. Ati mu gihe ingo nyinshi zihura n'ibibazo bikomeye bikenera amafaranga mu buzima bwa buri munsi, abaturage basanga ibisabwa kugira ngo babone kuri ayo mafaranga bigoye kubyuzuza. Itegeko rishyiraho uburyo itegeko rishyiraho uburyo bwo korohereza abanyamuryango muri gahunda ya ejo heza, hasigasirwa inshingano yayo yo kuba gahunda y'ubwiteganyirize. Hari kandi gukuraho inshingano zo gutanga impamvu zikunze gufatwa nk'izikomeye nk'uburezi cyangwa icumbi, kugira ngo umunyamuryango abone kuri aya mafaranga mbere y'imyaka yo kujya mu kiruhuko ari 55 cy'izabukuru. Hazirikanwa ibibazo bitandukanye by'ubukungu ingo zihura nabyo buri munsi, bango kugira ngo bayaguhe mbere y'iyo myaka. Hazirikanwa ibibazo bitandukanye ingo zihura nazo nabyo by'ubukungu kuri iyo myaka kabisa.